أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد حمدي em shukuri qëram al gospodara Allahe e jaracia këtëro havaja këtëre phuv këtëro doasu si mashkarau jaracia ko amin storia ko dinu putia nitunka imani komaro kalbi mukla salavatim selami biçalaci komaro mandu peygamberu Muhammedi aleyhi salatu wassalam ve seri familja ehli bejti esselam Allah wa ashabija Emsonom šapla ka trudinen pe kopiro životo ko borkaderi kao ven ki praksa taneno Kur'animo suneti jiko jevmul qiyameti Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah'ın kodini, Allah'ın seri zenea, nastavina znači u tefsiri, tari suretul al-Beqara, emreslam ko trian doftoto ajeti. Ajeti anokova Allahi azza wa jelle vačera gihare, Bismillahirrahmanirrahim, قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هنا هو الله عز وجل كتب حيامل ما كجام هولن لستر ساوري ماندر كابلتو منجي إيو بوتا وهدايتي وبراودرومو a okolaso e uputa o hidayeti, o čačutno drumo, ka sledinen, olaje savke nisu ostanalete daran, niti papno ola na ne tužna te oven palo ništa. Kul nehbitu minha džemija. Allah ima min vakedjam, hulen lestar savore. A anglava kava ajeti, Hinamen već ajeti slično akalese koto Allah kavakeri وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ Ema men vakergam hulen lestar je kaverenge dušmanja kaoven. Kad ti kljola je šužo pučiva. Dalja kava huliva i kljoiva ta rođeneti isto sarokova ko prvo kova Allah i pominja. Znači, pazem, Anglav 2 ili 3 ajeti, a i namen slično ajeti koto Allah prema وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ Hulen lestar je kjaverenge dušmanja kao ven. A kad ja krao Allah odojto droma čeri قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Hulen ikloven lestar saore. Pa kanao kući ba kad te dalja kava ikloiva ili huliva kata rođeneti isto samo kova prvo. Pa tu islamska linija i siden maškar presti ihtilafi je klendar vakerena gjare, to je susavate dui puti a vaker do ikloven lestar. Je puti vaker do ikloven, o duito puti pale ikloven savore. Da li tane ista kala dui ikloiba, ko to Allah i dui dromava čeri? Ko prvo puti nema miljan glav dui ajetja, ker ga Allah teka lestar. İklomen lestar. Je kjaverenge dušmanja kao. Ena bana Allah'ma iklomen lestar savore. Pa je kolendar katalu islamska linija kuma o prvo puti kada Allah prema iklomen lestar je kjaverenge dušmanja kao ven. Em ki pumneli kao ven džikojek odredimo vakti. Eno islamska linija disavlja kate a kavajtano različito uliva, na nejek te isto. Sad kada Allah kad te peja, duj puti te huljan. Ma u prvo puti kada Allah naredija te huljel pet iklo petaro dženeti, odvaj ne iklo i bataro dženeti ki dunjalučko havaj. A kanao duj to puti kada Allah pale kuma kul nehbitu minha džemija, iklo en sare lestar, tamo u stvari iklojbe tari dunjalučko havajkaj teleki put. A malečina, obalo ko tortava linija, nana negja, kvajtano dva jekte isto iklojba tamo dženeti, samo su Allah i duj droma vakerli. Siamo in due gruppi all'inizio, no, non è chiaro. E come chiaro che chiaro.
je grupa alimija, on ta ne većina, obaru broj ta alimija. Ma pa je tamo je kuliba. Odva je kuliba, samo Allah i dujto drom potvrdinje. Dujto kupa ta alimija, pa na nagya. Jer i sijek pravilo kalan, u šerijatska dokaz je. Kada vela je klafi, ili je naredba, nebitno, su i sila slično značaj, salokovan glavco i neveć vakerdo, tega ni pravilo od la dujta lafija soale i garena pea nevo značaj, sarakanaka te. Duj puto Allah vačeri i kljuven. Pravilo i tamo, kada velo dujto puti, pali isto dova lafi, ponovini pe, kao dva dujto lafi pea piravi nevo značaj, a na ne isto odova. No međutim, ovakavanjiti, kole starami u lafi čeraja, označaj tamo isto, ama osnovaj tamo, kada vela nešto agjara slično, te tefsirini pe nešto ne sovaja, so značini nevo, a na jek te isto odova. Pa kakva je to Allah ima وَقُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا Saore huljen. Pa većina učenjaka ima kakva je tamo potvrda oko vas o Allahi anglav vaker javeć. Derogacija, nije li derogacija? Na, potvrda. Derogacija je ništa aveno. Pa je tamo potvrda do lafe kada Allah ima وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ huljen, ikloveno, a je kjave nenge dušmanja kona. Dva je namige, znači, vaker jamta vakava, kada Allah je zaođele nedi ko trebam dušok to ajeti. Ko trebam dušok to ajeti agera vaker, anglav dujto ajeti, akva, trebam do vtotu, znači duje ajeti anglav. Pa u islamska linija kona kajta ni potvrda oko vas u anglav duje ajeti o Allahi vaker. Dok znači pali na imanina, oko bohari učenjaki, akva na nagar nego aklajtane neve lafije, mislim, ano peste nevo značaj. Na značine na jek te isto. A vakerjam su akva kirende značini, ka jedende de sinjal pe duj huliba, na jek puti. To jest duj ikloj bataro dženeti. Ajte pena pošuka kod delja hine od dva huliba, ili ikloj bataro dženeti. Prvo je neka tamo dženeti kaj, ki dunja lučko havaj, pa oduj to puti akanake da Allah puna ikloven samo ne sta puna ikile, kulije tari dunja lučko havaj, kulije tele kipu. Znači, lende je to nakva, lende je razlikujni pe, akala duj huliba, akala Allah pomini ko Kur'an. Dobro. Onda bi, akate olafija, ko trijan dušofto ajetija, val duj ajetija, ka Allah puma, neli hulen nikloin sare lestar, je kja verenge dušmanja ka oven, emisi nastavku. Hem tumen ki puv je kodredimo vakti ka oven. Onda kala lafija, preći bi ovel, te pomini pe akanaka te. Znači, ko trijan do vtoto ajeti, akavate avel, so se kilende tano sohine prode singape katalogeneti ki havaj. Pa katare havaj ki puv. Pa onda preći bi ovel od trijan do šofto ajeti, to pomimo kod trijan do vtoto ajeti, a od trijandu ovtoto ajeti toliko trijandu šofto ajeti. Pa kad je nakirelo onda odva lengoro mišljenje, on se openakaj da si njepe duj huliba, duj kloj batalo dženeti, na nele osnova. Jer onda preći bi ovelo Allah te pominja kva ajeti kaj, palal, a na angla. Em duj to dokazi, kaj na najgar salon sova kerena, tamo kada Allah ima kakva dujto ajeti, ko trebam do vtoto ajeti puna okul nehbitu minha džemija, ikloven savore lesta, olava kirena kate od dujto puti ine naredimo olate hulem costar, katari havaj tele. Ama upučiba kakva ajeti pomimelju havaja, okul nehbitu minha džemija. No, hulem lesta, ikloven savore lesta. Na ne pomimeo havaja nigde. Za razlika kada u trijandu šofto ajeti direktno Allah isupnama, Allah pomini znači je pu. وَقُلْ نَهْبِتُ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ eke pu pomini. Pa ama katema ne, وَقُلْ نَهْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا. O havaja litera ne pomine. A pa je tamo duj to dokazi, kolja dokažite pena e ulema o pobaro
deo ta islamska alimija, o kolege su i tane komišljenje kata pohari skupina, su desinje pe duj huliba kata vođeniti, to jest po duj delija, po duj etape. Plana negja, se to lagja, ko prvo tam, u Allahi preći bi pomini od trijandu šota eti palal, jer odvajtano pologično je u manuštu vilkateri Havaj kaj kiphuv. A ta vođeniti ki Havaj, to velan glal pomimo. Propomimo kaj direktno propomimi je phuv. Ako duj to poma dokazitano so, ko duj to pomiva te uljel pe tiklel pe ta vođentina, ne nide pomimi o Havaja. Pa kvajtano ikloven, kod Allah penala, tam i potvrda ta rokuan guno ajeti, tiklel pe ta vođeniti, ki phuv direktno. Ana sad peneno kola, kaj ajeti odnosini pe prvo ta vođeniti, ki Havaj, pa oduj to ajeti akana kavatari Havaj, ki phuv. Na, nego doade singa pe direktno. Ta vođeniti ki phuv. În pandei butipla pe gateke da Allah već počinjala fite čereltaru Ademi alaihi salam, kreye tu kulike početka kaj počinjam ki početka angladik stranica gotovo, da Allah je pla inni ja'ilun fil ardi khalifa. A me khalifa ka keraf to vel kaj fil ardi ki phuv. Pa pomimo kaj već o Ademi alaihi salam ka vel ki phuv, anglal so. Anglali te čerelo džunahi, evo uopšteno kreto kja priča taro Ademi alisa. Bud po anglalu Allah pomingena govestinja kaj Ademi kalo kaj. Kipur. Po Ademi morandilo tavel, Allah esere izuneja odredbaja, kipur ne bili so tu spostavini o tevhidi. Pa kateko akavajeti kot Allah pla wakul nehbitu, hulen i kloven, optano samo potvrda, tiklou pe ta rođeneti, direktno kaj? Direktno ki phuv. Bizonula etape kod u idelja sar disaveva čeren. Fe imma jetijenekum minni huden, no Allah je amandar uputa hidajeti tu menge kave. Ne sari učenjake ka te penula, kao značini kaj uputa mange, pa su Allah naredijan njej kloven savore, lestar mandar uputa kave. Quanto questo allora Ademese katari uputata, to jest so objavimo sine Ademese alaihi salam sine shtar mucha. Angune buti koja je tani pandi kela pelafi basho Allahi. Duito buti kela pelafi basho Ademi, trito buti kela pe buti mashkaro Ademi mo Allahi, em shtarto buti mashkaro Ademi emo manusha. Anguni buti su ine objavini Ademesa alaihi salam, to jest so alo lese taro hidayeti, tari objava, mla panine Allahja, a odvajtano Allaheto božavini eme se širke načela. Od ovo jedno ine saje pejgamberen geneli. Duito buti su ine panlo bašo Ademi, mla kaj o Allahi ka buli ka čereli lesu ribadeti, kaj lesera haramija ko prostini, em pale mole ko dženetika irami. A kvajnile se so objavimo. Trito so ine objavimo Ademese ine maškaro Ademu mu Allahi, mu Ademi lese dova te čerel, a Allahi lese so doda zvini pe. Štarto buti su ine maškar objavimo maškaro Ademi mu anušatma pe o Ademi te obhodini pe te ponašini pe šukare premalo manuša. Šukar fino lencar te ovel, sa so bivolini so o manuša leja te ponašine. Makava tamo je tepna, je celina, je suština, je cili taro manuše so rodini. Ko prvo tam te obožavinjele, širkma te čerele se, šukara melija te čere, hem šukare premavole se rerobija te vole. Kajta neštar gučak lahino objavime e Ademesa. Ako ova černo islamska linija, olafija fe ima jetijenekum minni huden. Znači mandar objava kavel. Pa odovalo e Ademesova čerena. Hemo uspeh tamo, ki ostalo manušte sledini e objava. Od vas o Allahi so objavija. Od tega rabiole manuše su uspeh. Zarko dunja luko, a ko ahiret imate kerala. A nastavina kanal Allah azza wa jalla. Pa su planeni mandar uputa tu menge kavel, ma femen tebi ahudaj. A
ko miri uputa ka sledini, kad teo Allah objasnini Ademe se kana je puti. Ovo jedno je normalno lesere potomstvo su kao kasnije. Objasnino Allah je puti. Su objasnini Saro Ademi kaj rani ko dženeti. Delo objašnjenje Allah Saro Ademi palo si kilan do dženeti. E malo ki pu. Štar bučale se objavi me. E Allah je te obožavini. Lese širk mate čera. Duj to buti soa čerđan. Kao Allahi od Allah amelija delja su ka čerel ka bulika primini. Lese da haram jako prostini. Od dženeti le kirini. Trito buti soa kergam. Te čerel pe šukar delja. Nilba kergam. O Ademi te dovini. Dova te kerel. O Allah ka buli te čerel. Ama kva perela kaj. Ko šukar amelija delja. Em ștartul insanii tot șucar prema umanușatul este tălec șucar ahlako je devi moral. Acum, femen tebi ahudai, objasnino Allahi, ako miri uputa ka sledini, ko miri uputa ka sledini, până la esavko ka irani pe kai, uduri ka ine amaro dad o Ademi. Anguno drom ka na Allahi istoria, ka ine ko dženeti. Pa je tamo recept. Femen tebi ahudai, ako znači miri uputa ka sledini, ča ima pesole se pripadini. Fela haufun alihim wala hum yahzanun. Na ne te daram ni sosta, niti pa palobilo so ola ki tuga te ove. Pa isto i buti. Koji pa uputa ka džav, na eto veli dar, hem na ne so palo ništo te tugu. Dar uvek je manušej si andokoa so anglala vel. A tuga je si amen palokoa so palamen de bukaje. Kva je tamo život amaro? Uvek dara so kao vel. A uvek tuguina, tužna ina, mazlina, okva so palamen de bukaje. Amo Allah penela olana ne te tuguinen, okova so olen, već on so na kavgem, svi petari dunja so palpestem plje, a na nete daran ki smisla odlasom de avera, to jest to ahireti, odlasom pero. Manuša de ke dala pegodiko ahireti svako ekso. Darala este inspiracija, najusar kole si ributina, najusar ka na kel. Magate, Allah delek sekir, delek rahatuku, smirenost te puminesi. Femen tebi ahudai, ako miri uputa ka sledini, pogađa pa Allah je soro dini, le soro čačutno drom, ka praktikuini, fela haufun, ona je to je da. Ando doa so anglal avel, a so avel anglal, o ahireti. Hem la, ola hum yahzenun. Hem na nek to tužno odaso pa peste tavo dunja luko mukela je mačavi. A nastavimo Allah azza wa jalla وتريان دنياته اعتك وكري والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو الله وقلا سونانete verujne. Kada nastavim. Prvo delo recepti baš uspeh, ana čeri koji Allah su ko pragodinen. Ma okolo sonanete verujne. Hema mare ajetija kane girinen kao odbacinen, tega ni puna Allah bešutne stanovnikja tarijak kao verujne. Heman Allah te večno kačkunen. Allah ti dujare amentariya geçene mesi. Ama Peygamber aleyhisselam koyek hadisi Melicin İmam Muslim Tarıbu Sa'id el-Hudri o Peygamber aleyhisselam o stanovnik yatar o cehennemi ona ne ni teživinen a ni temeren. Ni životo ni meriba. Haram. Allah je taraki. Odmah Allah je kate وَالَّذِينَ كَفَرُوا a okola, a kao ledine keferu značinnik i osnova okola su na nete veruinen. Okola su na nete veruinen mislini pe okola su širke Allahe se čerđe. Okola su širk e Allahe se čerđe. A وَكَذَّبُوا okola su negiringe mislini pe okola su kufr kerge. Sjamen du izrazi. Keferu, kefer znači nelju taravlamenge olafi i kafiri, kola širke Allahe se čerđe. Ama vela kefer su negiringe, odbacinge, namanglete prihvatinen,
Istini pe kola, kufrčeđe. Gdje se mene kućive. Savitani razlika maškaro, širk, emo kufr. Se put ja mende, ja nam išuna često akla izrazija kufr, širk. Šari neko te objasnila mi ako si mogućnost. Kufur, širk. Oja, soj kufr, a soj širk. Širk, rubila sat ислам, кьоме, готово. Dobro. А куфри и калелато, а шай то веда. Киргян куфри, и си баро куфри, и си тикну куфри. Тикну куфри кога се ми калелато таридини, а баро ахи керем кога се. Окей. Сега, например, това кере лафия. Лафия, преношене зборови. Това керо Исај кало, девел. Ја обратно на това кера. Това кера од финганива керела. Дека Исај дало девел. Зати нема? Hajde to pojednostavno, te halon, ali pošukar saore. O širk tam je kelafija, o manuš nešto taro piri badetija. Nešto ili sam. Te usmerini, te posvetini, neka se aver uzalo Allahi. Te shvatio džemati. A pa je tamo so? Širk. Jek ili du ili sa ili upaš, bilo so. Nešto kato ibadetija, neka se te čere u tu smerine, uzalo Allah, odaj tamo širk. Ako kufr pereva, kedo insani negirine Allahe, ili odbacini Allahe serajeti, valdelaj pejgamberano hovajbe, i slično od labuča. Kaj ta ni razlika maškaro širk, hem kufr. Pa širk tano nešto manuš katar o ibadetija, bilo so tovel, da li je duj, da li sa, da li je kvaš, te usmerine neka se averte čere uzo Allah. A o kufr tano, kedo manuš so odbacine Allahe, negirine Allahe, valdele pejgamberi kovajbe, hem slično. A ponekad, i sjamen pravo, iako možda buđe ne me primetio nađanene razlika, maškaro kufr i širk, nekada o širk šajte vi kini pehem kufreja, a nekada o kufr šajte vi kini pehem širke. Секоја ширк е куфур, Ое, а секоја куфур не ширк. ое, tačno. Ali ponekogаш džava jaha. Баро е. Ое. Ама ширк си мајбаро со куфр. A? Ширк си A мајбаро po opasnom tečeri badetit neka se uzalo Allah azza wa jalla. Pripisine Allah se svoj si imen kuransko ajeti kao Allahino prostini so. Prostino širk. Ajde. Pa nastavino Allah azza wa jalla ko saran da to ajeti, ko te kavačira jahare. Ja beni Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. والله o čovjekata u Israili, dentu men godi ko ni'metija mire, kolametu men gedingjum, hem heren ispunenen od indolafi, to jest po zavet, ko adingjema, a hemeka ispunina miro zavet ko ame dingjum tumen. Hem samo mandar, dar nikolol tumen. Allah azza Ja beni Israil, o čovjekata u Israili. Kušajte plamenđe, koju u Israilu? Djela neko koju u Israilu? O Jakubi alihi salatu wassalam, o Jakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Oftano Israil, kada Allah i kad god ateptuma Israil, mislimi pekaj, ko je Jakubi alihi salam. Pa čeri o Ibn Dževzija, Tuma na ne pejgamberi, na postojini pejgamberi koja sine dujanava, osim temo Muhammedi alaihi salam, hem o Jakubi alaihi salatu wassalam. Ama, irinio imam El-Behiqi tuma na, isjamen panč pejgamberija, su isilen po dujanava. Samo amaru peygamberi alaihi salam, penjalu da isine po buteranava. Tuma tabakla panč pejgamberija, su isilen po dujanava, tamo Muhammedi alaihi salam hem sana.
Ahmed. Pa isiameno Isa alayhi salam hemsar. المسيح تمام يسمونه يعقوب همسان إسرائيل يسمونه يونس عليه السلام همسان ظنون همسان بانك إلياس عليه السلام صار بكيمو ذي الكفر ذي الكفر Pančtane pejgamberja, normalno izuzet koji tamo pejgambera i selam, su izili poguteranava, ali ki osnova kletane panč pejgamberja su kiravina peja podujanava. Lafi Israil, henena na nearabsko poreklo, hem akava lafi šajčak tlako efta različita načinja izgovorini pe. No imam Esuhejli, kajakva lafi Israil, spojimojtano kata rodu i lafija. Isra hem il. Isra, kuma pe sebe pe agjarana vkerdotano Jakubi alayhi salam, sebe pitano prebacimo, tvrdimo kata rojek tanko dujto ke ne ranjape, ko piro gospodari. Hem il, tano Allah. Pa bi akavako arapsko ovel sa sobi piravio značenje lafi Abdullah. Robo e Allah Jesu. Samo so Israel tano lafi koja tano panloj mirini pe ki hebrejsko šiba. Dobro, to je nešto kratko težano. Pa nastavimo Allah im kuma udhkuru ni'ameti eleti enamtu alaikum. Dentu men godiko ni'ameti. Kad ti pomimo tamo ni'ameti, na ne množina, ni'ametija. Jako šeko prevodi akaraka blagodatija, bud, ama ki osnova kad te Allah pomini ni'amet samo jek. Ama kao odnosini pe, koja je ta stilistika i Kur'ane se ili bud putajno na kerjam. Nosini pe ko bud ni'ametija. Ma dentu men godi ko ni'ameti ko ametu men gedinjuni. Udhkuru ni'me. Kava lafi zikr, koja kad te pomimo, šete vačeri pe koduj načinja, a svako izgovori balesoro piravi različito značenje. Znači, džamki hudbo. Zikr, ako avela kesraja so i zikr, zikr, onda je kava phango ki čib. A ko lafi zikr, avela dama, emovela u, na primjer, zukr, onda od ova phango ko kalbe manušesu. Se o manušajte pomini Allahe sa kalbe, peste, hem sova, šibijaja. Iako zikr halare, tano potpuno šibijaja te kerelbe. Ili salo ko namazi, dozvolimo ko namazi Allahu Ekber, morate mrdi, šibijaja te izgovori. Pa kad bio manuš, neli zikr červano peste, bio vele nagradano. Zikr tano potpuno ke dao vela šibija. Ama kad te, ke dao Allah kuma uzkuru, šunišu kad uzkuru, vela mi gedamo. Kad te cilj tano e manuše soro kalbi, te na ovel nemarno, kad kerla pelafi tano Allah je soro ni'ameti. Allah je se ni'ameti, a ta ne bud bare, on te rudu ni'ameti, Allah ila tu suha, je ta osnova. Tere kitabim, te počmine sa Allah sodinja, o kraju na ne. Inne l'insane li rabbihi lekenud. Kuma pe koji kuranska eti. Čači paseo manuš prema opiru gospodari tano sar kuma pa kavaru manebe. Ke nešto, ke odbacim. Nema nešto ađar, ke dvije osnovo. Policite, ne saro kuma sare rovniro mesi. C'era che na geam cum șucari, pa e proșni, pa so cum che tu mange nica ništa șucar na kergan. Kio esat kio stroai ta no manuș prema locai, pero gospodar. Mo Hasan al-Basri akvala fi kenud. Značenja ga. Lopma o manuș ta no dova, ko a genela o musibeti a ološni pa, o šeri, o zarari, e šteta, a bistrelo ni'ameti. Ako odvo značenje. Ova bistrelo.
Pa Allah dela godima mušte me vol nemarno prema Allah im sova. Kad bea premalo lesere ni'metija. Abu Allahi uzkuru ni'metija leti enamtu alaikum. Dentu men godiko Allah esere ni'metija blagodatija kula dingjatu men. Save blagodatija. O Allah dingjale čaringe kataru Israil. Pa neli spasi djali kataru faraonije meseri vojska. Penjardu saro faraoni nećinela mudari emuršen. Penjardu da Allah sarnenge bud peygamberin biçaldiya. Kako ummeti nane penjardu sarek narodu. Ka se pogud peygamberija sine biçalde, sarco sine biçalde bašo benu Israil. Nije kumeti nane na do bingjadu borbu peygamberija sarola. Save ni'ameti yapanda, Allah dingjalen prepevice, dingjalen bud ni'ameti ya. Wallah dingjalen katarobar tiklo so. Oja pa ni dingjalen katarobar tiklo. Pa kala blagodatija, so Allah ja kad te pomini, baš o benu Israil, ko samo vakti tamo kala. A kala blagodatija kala. Subhanallah, Allahi, dentu men godi komire ni'ametija, ko vadin juntu men. Ki kaste odnosini ka kala ni'ametija. Kaj je u Kur'anu? Kaj je u Kur'anu? Objavljeno Peygamberi s.a.s. Kod ova vreme, Sunni ne peygamberja te, o potomkija kataroko u Benu Israilu. Iako akapelaka, objavimo ko akte peygambere s.a.s. Wallahi lendar kerela so, lendar kerela lafi. Akno Allah azza wa jalla dentu men godi, ko Allah esere ni'metija. Dobro, dentu men godi, ka Allah ispasijatu men taro faraon. Leno Allah spasijatu faraon? Na, nego kas, lengere puranen, lengere pretkija kolasine, kas se bičal džabu peygamberija? Pa lengere pretkonge kola ingan glavo lende. Znači, na lenge nego, lengere puranenge. Oda su pa ni klilo tarobat, kas si klilo? Ne klilo lenge nego, lengere pretkonge am glavo. Ama o ni'ameti. Am lume generacijake, tamo ko isto u akti ni'ameti hem kasi. Hem boja. O potomstvo lengoro koja kasnije avelo. Hem benjardodo a dan danas hem ki istorije neagjar kao manušaru nijena te panen pe paloso. Palo piram lune. A dan danas dola giram pa poso palo. Ki je ostalo, jako nam je na penjarane nama, dvajta na gjar. Ni'ameti che romanzi isto. Pa, od ovake razlike znači ja. Pa znači od ova ni'ameti su i ne dindo lengere da denge pa ponge pripisini pe kasejem hemolengi. Sad primjeri, pazim kedo Allah penula gjar. Felime taktulune Allahi in kuntum sadiqin. Wallahi, su se mudarena je peygamberen ako čačipeva keren. Pa kana, on li mudar je peygamberen? Na, nego ko? Kulan gledamo. Ama, ako odnosini pekilede, su se ono dva podržinje. Koja na podržini čenalafi, redko i tani, o postupkija katar pire, purane pire predki angla, a? Koji šalim prenovajemo, pa podva čerđa, pa me trišna. Znači, a pa je tamo je primjeri samo te vačera, ja? Pa kad te znači okava, sa su sine i neko lingere predkija, ama i klila sarketane, pripisini pelenje. Uzkuru ni'ameti leti enamtu alaikum. Kato Allahi baš u Benu Israilu tuma dentu men godi komiro ni'ameti ko ametu men gedinjun. A baš umeti peygambere su avrčane penalo. Kođom sad tuma baš u peygambere su umeti. Ki sličnu verzija nešto, ali znači baš u Benu Israilu džava kaja verzija. Uzkuru ni'ameti leti enamtu alaikum. Dentu men godi ko ni'ameti ko adinjun tumen. A baš umeti peygambere su sot mlape. Tezkuruni, ezkurkum. Dentu men godi ki mande, emeka dama godi ki tumende. Pa lenge punape, dentu men godi komire blagodatija, a menge vakeri pe dentu men godi kaj ki mande. To jest ko Allah. Isto ljakala dvi buča.
Te de tu godi ko Allah su ni'meti, te de tu godi ko Allah. Isto akava? Subhanallah. Isto. Na ne isto. Na ne isto su samena maro kalbi phana ko Allahi, a on poro kalbi phana na kai. Pava Allah soro ni'meti. Kaita ni raz ha? Amelo kalbi phana ko Allah. On phane pire kalbi akai. Premalo o blagodat Allah soro. Hem acaba dikilo, hem dikilo, hem ca dikilo kai. Cu iscușenii, cu musibeti. Ha? Manușcu aphanla po kalbi Allah, cu musibeti, cu probleme, cu pana popa și Allah her. Agar kadovini, kamolini, karodel. Za razlika koja su phanila po kalbi Allah soro ni'meti. Kad kana šao gjol Allah soro ni'meti, kad ka džal. Onda je u manuška vrlo propastivo, hem ka džal i nada, hem sam. Agar ili ne? Kaj tam je vari razlika. O Benu Israilu, Allah je penđarđan prekalo blagodatija, a men penđarđan o blagodat prekalo Allah. Isto kao? A ne isto. Znači on penđarđe su, Allah je penđarđe prekalo ni'meti. Znači Allah će dingjane, čangle Allah je. Hem diklen savo Allah. A mene Allah je soro blagodat penđarđan prekalo amaru gospodari Allah azza wa jalla. A nastavimo Allah azza wa jalla završina kova kuransko ajete ja wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Hem ikerentu men ko ugovor ili ko zavet, ko lafi, ko adingerma pa hem ki kerama ko zavet ili lafi ko ametu men gedinju. Wa aufu bi ahdi ikerentu men ko ugovor ili lafi od ova značini ikerentu men ko miro ugovor ko adingerma ki smisla kaj ka sledinen kas Muhammede alaihi salatu wassalam. A me ki kerama ko miro ugovor ili ko miro lafi dindo od ova značini tumente sledingene Muhammede alaihi salam me ki kerama ko mo lafi kaj ka će očin to džene. Etam, ma ko u dosini pe kaj ko potomstvo talo Benu Israil kola čile kedan ko akti pejgambere soro alaihi salatu wassalam kala tega nubjernu ta'alu amina. En ko krao Allah završini tna wa iyaye ferhebun. Hem samo mandar so nekolol tumen da samo mandar dara magaro Allah azza wa jalla završini te pena katea kva poglavlje Allah se rezene amin ka čovaka te ka trudinamina na uvjer turko te nastavina o salamba ili salam do ajeti te dinga Allah snaga takati jamipa Allah te naladin tu neko sabari ore saste sulagi kata tumaro vakti emanemte tužinamen koji tikno periodi wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.